Ole tunaya India le Pakistan indo thu thang mup kara Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif phei chuan hnena anchan thu media apuang rup maya kan Indian ram shuai tu tela in kan ke velam per khatpo andau zo don moni anti ve thunga enga po chuni se tu hnaya ram pani te buaina mailing ang maya alhlo me khi a inlin chhaudan dik tak abul chuma changin kan ching chuak don ani Ole faknin ngai thata zoila khovel history mi ro pui George Hubbard tangi pon gold is a universal language understood by all nations anlo tiang deu khan kan mangai kan ko pui te kan mangai kan nu le patile kan chian cha kan ngai zong mai em te kan ngai hlutzia kan lan tir nan hian khovel thil che thei to ngai lo tur le are pa ule alut na pung twal rang ka chak nge mai hi lanila alut ba ka chwai thei to ngai lo tur ani wang hian mizoram rang ka chak zor na mun pui zopa goldsmith te po hian hei hi ranin item shang banbun bracelet chi necklace le zungbun design shang ankol chikim lia anni hian rang ka chak dik tak chau an mana wang le license nai thlap an ni wangin an hne na changa leite chu item dangin emo paisa in emo an thleng sak thei ba ka in rang ka chak design hlui to lutuk po kha design tharin an thleng sak reng thei bokani zopa goldsmith hian gold design shang an nei chikim lia mizoram chung ba ka rampon te thleng an thon chwa chor ba ka kan budget mil tur angzel rangkachak items anne chikim ema wangle license nei thlapa rangkachak dik tak chau zwa thin ani wangin rangkachak items engpo kan nei ve duni chuan rin tlak le alui to po thleng le vek theina zopa goldsmith tinge hi no do ve chur don ya o a in chir om lo viawanya address Temple Square equals South Aizawl phone number 9862486871 ale 9862715033 hian in lo bebop zel me don ya o April ni somni pani thali sangni somni panga thole ni khan helhavin Jammu and Kashmir India opchin pahalgama helai mun to azinte anpong ka chiam maya mi somni parukla in nunna anchana heng helhau te hian mi pale hindu sa khobetu te an bitumbik ni inalanga helhau hian an thil ti rap thak tak hi nupakhat apasal an tha saktak nena heng thil hi modi nena lo soyang cheti inan tha a kan India Prime Minister Modi po athin rim ngang maya Saudi Arabia tloa azin po rang takin arun thlo kho ngala heng thil thleng hian India thin una achok chuak chiang le a kongshang shangin ati tur ang ati ngal mia maya chung amalak na chen khati hantar lang zwaila Pakistan mile sareng reng chu SAARC visa exemption scheme SVES visa mangin India anronjin akhap ngala the integrated checkpost atari chu atitop zuya Pakistan mile sa SVES visa manga India la cha mek te chu darkar somli pariat chunga India chwa santurin ati zuibok Indus Water Treaty of 1962 atitop ngalboka hehi Pakistan lamchuan an ngai thu takhle maya Indus lui hi Pakistan tana an chobel pakhat an rampum thlai chomna atana an man 70% dona ni wang ani bera an ram shwai tu te po an in show sana salhea Pakistan People Party Chairman chuan India hian kanrama tuiron kaltur adangani the mase an thisen far tur ero adang theilawang ti in thu ati chuak ngala Pakistan hian Women World Cup khel turin a team te India azin akhap zuya Pakistan chuan aram chung borwaka India thlona te thlo aphal lo ngala India po in Pakistan thlona reng India airspace chunga thlo lu arim ti lo ngal boka hehi India tan po chan na satakani ngala mithiam te soidan chuan India hian $13 million zanga vel lawang ani donanti Pahalgam inkana wangin India alungoi thelawa ramshang shwai tuten boruak muan om theinan malama se India Prime Minister Modi chuan kanjong chuak don khop anrin phak bak shim na kan pe ang an omna leilung po vaivuta kan chantir vek don ti in thu aron chwa ta riap maya boruak muan omlavin ramshwai tu te patni anin voton ringa Telangana CM Revan Reddy chuan Pakistan occupied Kashmir hi ilalet lo ang u tun hi ahun takani alo ti ve boka hetila hian Pakistan Defence Minister Khawaja Asif chuan India hian angam chuan minron beiro se mit aya mit ha aya ha alo ti ve cher bokani
ram pahnih ten an ral thuam nei that an pholang ngal tuara India sepai te po in miswa zon na chak taka thok ngalin hel ho zon chwa run pui an kalpui ngala he operation a hian lashkar e toiba commander altaf lalipo an kapluma JNK police pahnih an hliam boka Pakistan pon India athin rim ti sha in be an to thut theya wangin ramria sepai le ral thuam an chop chunzoma an sepai chol lamek te po an kaukir hloma India po a mai lova thar desert lama indawnun chan an zir mup boka Indian jet fighter te chuan operation agraman nei zomin rambe dan shang an zir zom mupa kong ing kema India hi achung nung zoka aircraft carrier pakhat po nei lo Pakistan hian rei tak indaw hi atlin arin omlava mase an hnung thak hi tu an ngei ti rinzon thein an ram shwai tu ten boruak mon omlam soilavin India laka nuclear an man shelo thu an soizui zat bokane Telangana CM Revan Reddy chuan Pakistan occupied Kashmir hi ilalet lo ang u tun hi ahun takani atiang deuh khan India mi puitile eptu party shangin khovel MAP achanga Pakistan nuaibo turin pumodi an ngela Pakistan occupied Kashmir POK omtolava India occupied IOP piantir andu thu an soina salheboka Pakistan shwai tu Pakistan People Party chairman thusoi India hian kanrama tuiron kaltur adang ani thei mase anthisen far tur ero adang theilawang atti chhanna ni om takin India chuan arit lingzongin jelum lui chu India in asa huk maya andu ai tam tui andona wangin an buaina sa hle a Muzaffarabad le Chakoti vela chuan an nei ang seng hoin an buai hle a Pakistan shwai tu ten mun himlama in son turin an sha tir ngal chuk bokani Rampani shwai tu tin ramshang shwai tu te an bekwala Pakistan chuan India han epviau ma se ramdang han thlop tu em anei lava India iro thlop tu anei shol hle a Thukal zela an army chief asim chu Pakistan mi puiten bang turin an nora pahalgam in ka na amo phurtu bera mi puiten an ngaya ani hibangkara abiruni in media shang chuan an tarlang zuya chen khatin ram mi puite ngai saklavin sipai tam takin banna thelutin an chung tenen ramdanga an tlan chhia thu an soizui bokani Pakistan hi Muslim ram ni in India hi kanshiat angin Hindu tamna ram kan ni a kan ram shwai tu te po Hindu an ni a an ka in soi chuak lo ma se Hindu le Muslim hi anin hal em maya voi tam tak anin kara buaina po alo chuak to china mase pahalgam thil thenga wang hian India a Muslim te po an thin arim em a an sum mu na chaber khwal jin te an chol chuk mai si a an tu le fa te ka hlum sak ang hialin anin ngai thu an soya khwal jin te an hip nan ti in an liu thei po at thonin an service ta hialani Ramdam takin India chuan phuba aladon ngei ni in an ringa ramri a silai in kana tireu te thlengbak thu thar vak chu a omlo chhochan ti in India in thu thar aron nei chunzom zewa India sarkar pumodia kai shwai chuan Pakistan le hel haulaka andu hun andu dan le andu anga che thei turin an kuta thu nei na ahlan thu India media lian te chuan an puang le ta a ram shwai tu te po in France nen vai bel che sang ruk zathum borin Navy mantur Rafale M version 26 le tura anin rem thu an chwa zui ngal boka Pakistan hi Taliban le Balochistan ten anti-boy ve reng boka Taliban chuan malama kap ula nunglama kan lo kap ve ange ti in thu chwa an siam ve boka han soi zaw de hlekila Balochistan te hi Pakistan changa zalen na be sei an ni a amma achanga an lo be sei chin zalen na independence chu tun India Pakistan buaina den chen hian mu antum thu soin Pakistan sepaite an be fo chin bokani pahalgam in beina changin ni somzet aliam nuwa po in kana lian tham thleng lovin rampani te an omzela in show saku kokin an la chunjom chhozela Pakistan lam media te chuan India jet fighter Rafale te ramri achangin Pakistan jet fighter 10 an ho thu an tarlanga India lam chuan Pakistan jet te hi anti chaya an hosan le mai ni inan soi ve thunga tin rampani te ramria silai manga anin chan le thu kan che chunjom le boka
thu thang shang alo chuaka India le Pakistan buaina arem changa laktum China ba atal ok meka Bangladesh ashwai tu Major General Hui ALM Faslo Raman chuan anram kai shwai le lok tu Yanas Mohammed nena India hian Pakistan beini chuan kan bevi anga North East State pasari te khi kan upngal bokang ti in thu asoi nu loka Mohammed Tohid Hussein advisor to Foreign Affairs chuan India le Pakistan te hian Kashmir chungchanga pui an ngai chuan anin pe reng thu an soi ve bokani Pakistan hian ka inrol lau tireng chung sia ase paite indo theiturin abuat sei mup ringa India athinrim tak zet Khovelin India malakdan tur athlir chupa India External Affairs Minister Jaishankar po in UN Security Council non-permanent member te ram atlo kwal chara ram danglaka thiam chan masak apoi mo zia India in ashechiang lia heng USA Russia Israel France ramten India an thlop thu an soizuya India thapo amwang deuh ni inalanga mase Pakistan lam shwai tu te po an thumai mai bik lava an ram shwai tu te mun shanga zin kwalin ram dang thlop na an beisaya mase an duang thlop na ero an mulawni in alanga Pakistan chu zamangin alang chuang lava heng ram China Turkey Bangladesh ten an thlop vereng ti Asia ta wangte poni ma na Khovel politics chungchang zirmi te chuan pahalgam in be na hi aphena China a umni ten an soya China hi khovel ramro pui USA nen kongtin renga sang jok ni tuma in be me kan ni a USA President Donald Trump an China laka economic war tariff manga apuana wangin China thil siam te USA alu theime ulava China thil siam chhuana mun pui achol chhuapa an thil siam chhuate an thon chuak theilava na tho tura wanga an rami puite an chhuai tu te laka an lung oilava Apple company le company dang ten thu chhuarun siamin hlo faman tlomna India a an factory te sun an tum thu aron tarlanga China ngeng achun nga nganiang hetiang hian India chu ramral muang lau factory din na tlak lau muwa a mu theina turin a uite Pakistan kaltangin ma ala nia soi ombok meni thum thanga sang ni somni panga pahalgam in beina achanga ni som pathumna alo thlen chuan India Prime Minister chuan hel hole alo puitu te reng chu tu ma zo an ni don lo thu media ma a soin Pakistan atangin engbung ro ma India alo lu turani lava direct ani emo ramdanga changa lak lu ani po in engbung ro ma Pakistan atangin alu turani law ati a long engpo Pakistan nampuan zar intar chu India huam chin ani shim chuan kal khap bur ani boka dak Postal Service po ti top ngal ni in lekha le parcel engchi po Pakistan nena in thon ton akhap ngal bur boka hetiang borwa kani awang hiam Prime Minister Narendra Modi chuan Russia Victory Day aman pui tur chu thulin AIO Turin Minister of State for Defense Sanjay Seth chu atir bok me nili thanga sakni somni panga lohher chuakin media shanga India chu ami puiten phuba la harti in ansoile tanoi noi maya sarkar lai puin India sipai te hena thuneina apek vek nuwa India ala chemai lo hi mi puitam tak ngai dan ani to me ulava ama ero chu thil ngai to tur tam taka oma sipai lam how tu te hian thil thui tak an ngai to ti chu hairwal ani lava Pakistan laka kuthak thwai tura kanti angot hian an ngai to alauti achiang ringa India chuan ral thuam lian jok manglavin athei anga pianga Pakistan ashek zela khwa khena chi shang te chuakin Pakistan hi an bedrock rock ani to bermaya India le Pakistan te chuan hemini hian missile test ve in an ral thuam an phaulang le na salia hemini ve khian India chuan air defense missile surface to air missile IGLAS aka thui thei zong kilometer rukvel chu Russian hena changin adong zui boka India hingoi mai atum launi inalang chhauzel bokani meninga aloni chuan India chuan Pakistan tuihnar indas su adang chatle tanta a Pakistan Deputy Prime Minister Isak Dar chuan tuimin dan cha saka wangin kanin do nge yang alati zui zat boka India po inbua sa izelin heng mi poimo tak Navy Chief Air Chief Marshal Defense Secretary te hi India Prime Minister chuna malte te inatiti puya anthurel hi puanzar thian lo ani boka India tan lo munzwal turin Russia President chuan PM Ronbia in Russia chu atop thlengin India lama achandon thu aron shila India ram shwai tu te po anjang hok ngeyang
Central Home Minister chuan Meni Saria State tina Civil Defence mock drill nei ani tur thu a chwa zui ngala van bo ruak le khomwala changa beina theilaka inventar tu sang enkolna ani tur thu a soibokani Meni Sari alo her chwa chuan India hian kut athak tak don lawi mokanti hnuwa moi tak main Pakistan inrin lo lai chu in India mi puite du dan ange yin jing dar khata changa dar ni inkar vela chuan Operation Sindur ti mingpu in Pakistan ram chung le POK Pakistan occupied Kashmir chunga Pakistan hil khoi te hmunpui Indian Intelligence Agency RNAW10 anfin fia thlap to Pakistan ram volut silavin Rafale jet fighter mangin Lashkar-e Toiba Jaish-e Mohammed le Hizbul Mujahideen omna mun kwalai abeita ani Pakistan lampo an ngoi mai big lava media shanga India jet fighter an ka thak thu an chwa nuala India po in Pakistan jet aka thak thu mu tur omboka finfia na ro engma he thu ba selai kian ala omlo thunga nimin lama in ka chunjom zelin India chuan Operation Sindur 2.0 kalpuile in suicide drone mangin Pakistan Air Defense System Lahore mi chu ati cheboka India ram chung Amritsar chunga puak na taka oma India sipai how to te chuan Pakistan missile India ram ka tumtu chu Russia Siam Air Defense System S-400 mga anlaw ka thak na ani thu ansoi chanchin thar hi ala umbe zela media te soidan adanglam veboka soivek sena nelaw India le Pakistan bawrak hi atop mai arin omlava thu thar zok lauti chwa zel kan tum don dia